Ñañaykuna turiykuna rimaykamullaykichik. Kaymi constitucional willakuykuna. Kuskamantaya hatipaykusun Tribunal Constitucionalpa aswanraq riqsipana willakuyninkunata. Ñuqam kani Iris Cárdenas wasimanta pachana paykamuykichik. Qallariykusunña ñawpariq willakuykunawan. Video cámarakuna churayqa runakunapa derechuntaqa mana musuchinchu. Iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapaq presupuesto llamkachinamantam Tribunal Constitucional umalliq Congresopi rimarirun. Centro de Estudios Constitucionales Yachaywasi huñunakuyta ruwarun. Tiqsimuyuntinpi warmi amachanapaq punchawta yuyarispa. Proceso niskakunata pisiyarqachimunku. Audiencia niskakunatapas internet nintakama kallpancharqamunku. Chay hinallataq ñawpa pachamanta equipokunatapas musuqyarachimunkuña. Informática llamkaykunatawanmi aswanraq ñawparirqachimunku. Kaykunamanta hukunamantapas rimariykamun Tribunal Constitucionalpa umalliqnin Congreso wasikamacha yaykuspa. Chaypim riqsiykachimun kay hamuq watapi iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapi presupuesto niskata llamkachinankupaq. Qhawaykusun. Tribunal Constitucional umalliq Marianela Ledesma Narváez, Congreso wasipa pleno huñunakuyninpi rimarirun, iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapaq presupuesto mañasqanmanta. Tawa chunka pichkayuq waranja iskunpachak hanchis chunka iskayniyuq chunka tawantin solespi chaninchasqa presupuestomanta. Tribunal Constitucional Kamachiq riqsirachimun, gestión jurisdiccional niskapi hanchis chunka tawayuq pleno huñunakuykunata. Internet nintakamam ruwarunku, llaqtapaqpas tawa pleno huñunakuykunata. Chunka pichkayuq audienciakunata internet ninta, hinallataq iskay audienciakunata kamachisqa sentenciakunata hatipanankupaq. Administración llamkaykunapipas parque informático niskata allicharunku. Llamkapakuqkunapaq musuq wasiukukunata rakinasqa llamkanankupaq. Hinaspapas mesa de partes yanapakuyta internet ninta kallpancharamullankutaq. Ledesma niramullantaq lliw llaqta tinkinasqa kananpaqmi página web niskatapas quechua simipi ruwarachinku. Willakuykunatapas quechua hinallataq castilla simipi. Constitución niymantamu wasillaypi yachani sutiyuq programatapas. Qhari hinallataq warmi warmakuna wasinkupi yachaykunankupaq. Constitución manta chay hinallataq Tribunal Constitucional mantapas. Centro de Estudios Constitucionales Yachaywasipipas, kay watapa mayo killanmanta pacham, iskay chunka hanchisniyuq kutikama capacitación ruwarunku, pichka waranja iskunpachak pusaq chunka suktayuq runakunapaq. Iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapi llamkayninkunapaqmi kanja, sukta waranja expedientekuna. Chay expedientekunata hatipay. Internet nintakama audienciata kallpanchamunhaku, justicia constitucionalta, llaqtaman asuykachinankupaq. Convenio niskakunata, hinalla tupachimunhaku, huk Tribunal Constitucional kunawan. Yachaywasikunawanpas. Willakuykunata hinalla kallpanchamunhaku, jurisprudencia niskamanta llaqtaman riqsichinankupaq. Informática wasipaq musuq equipokunata rantichinhaku. Sistema de gestión niskata musuqyachinhaku. Chay hinallataq plan gobierno digital niskatapas. Sapa iskay chunka pichkayuq punchaw noviembre killam lliw tiqsimuyupi yuyarina warmikunata ama usuchinapaq punchawta aswanraq warmikunata amachanapaq. Chayna kaptinmi Tribunal Constitucionalpa Estudios Constitucionales Yachaywasimanta pacha llaqtayuqkunata hayarirqakamunku internet nintakama allinta yuyaymanaykuspa warmikunatapas amachaysinapaq. Qhawaykusun. Warmikunapa derechun hatun corte wasikunapi, kunankama llamkayninkuna, llamkanankunapas. Chay sutiwanmi ñawparirachinku huk huñunakuyta, Centro de Estudios Constitucionales Yachaywasipi. Kaytam ruwarachinku, tiqsimuyuntinpi warmikuna ama usuchisqa punchawta yuyarispa. Hawa suyukunamantapas rimariqkuna tinkuykanamunku. Centro de Estudios Constitucionales Yachaywasipa Directornin Magistrado Ernesto Blume Fortini niramun llaqta ukupi warmikuna usuchiytaqa hulluchinañam. Chayna kananpaqmi kikin Constitucionpi qillqachina. Warmikuna amachasqa kaptinku, warmakunapas wiñanankupaq allin kawsaykunata hawaspanku.
Hatun Juñunakuypim rimariykamurqaku Elvira Barrios Alvarado, Canarias, España, Corte Suprema Justicia Wasipa juezan. Hinallataq Yulisa Mantilla Falcón, Comisión Interamericana de Derechos Humanos Wasipa comisionadan. Kay Juñunakuytam ñawparirachinku iskay chunka pichkayuq punchaw noviembre killa. Chaypim tinkuykanakuyarqakutaq Mariela Morales Antoniasi, Alemania suyupa Max Planck Institutupi investigadora. Hinallataq María Candelaria Quispe Ponce, Tribunal Constitucionalpa asesora jurisdiccional. Llamkapakuna wasikunapi pakasqa kamarakunata churachiptinkuqa llamkapakuqkunapa derechuntaqa manas usuchinchu kay kamarakunawan mana allinkunata qatipayta maskaptinkuqa. Chaynatam magistradokuna tantiarqamunku huk sentenciapi. Hawaykusu. Tribunal Constitucionalmi mana uyarjunchu amparo mañakuyta. Donofrio empresapi llamkapakuq Sindicato Obrerukuna mañarukurqaku Nestlé Perú S.A. empresayuqkunapa kontrampi. Video kamarakunata llamkanankupi ama churachinankupaq. Sindicato umalliqkunam denunciarunku chay kamarakunawanja hatipaytas munankuman lliw llamkasqankuta. Chayna kaptinja intimidad nisqa hawka kawsanapaq derechutas usuchichkankuman. Chayna kaptinja yuyayninmantapas llamkapakuqkuna unqupakunkumanpas. Sentenciapim kamarachimunku llamkachiqkunas hatipananku hinallataq amachananku llamkapakuqninkunata sasachakuypi kaptinku. Chayraykus empresaqa tecnología niskakunawan yanapachikunman llamkapakuqninkuna sasachakuykunamanta amachasqa kanankupaq. Industrial accidentekuna kaptin utaq kirincharukuptinkupas. Chayraykum niramunku kamarakuna churachiyqa manas derechutaqa usuchinmanchu. Kaykamallam constitucional willakuykunawan chayaykamuni. Ñañaykuna turiykuna, kay hamuq miércoles iskay punchawniyuq diciembre killam magistradokuna pleno nisqapi huñunakunqaku. Chunka pichqayuq yupaychasqa audiencia pública nisqata internet nintakama hisp'ichinankupak. Chaytam hawaykuwaqchik YouTube nisqapi. Chay hinallataqya hatiykamuwayku Facebook, Twitter nisqapipas. Tu para cabaña.